banderitas, karnabal, tau, pamiumpukan. Reniring maralastang akakitistong tuklunan kapiestan karing barangay Keti Bangsa, lakwas na king labod kapampangan. Metong pa karing magpasering kantahan ng pongterakan, manibat king besperas ang gana king mismong aldona ning selebrasyon. Makanyan mo naman ding prosesyon na ali kompleto nung alang banda o musikos. At uling mi parangalan niyang anting most outstanding festival in Central Luzon ng pagmaragulang piyestang Kamaruning Balen ng Magalang, basta-basta yung karelang aktibidad para karing marching band ating partining karelang selebrasyon. At chula mo naman karing labing metong abanda ring tinigtig, miligligan at lakwas megpaseking pamikatagon ngayon ng Biyernes, August 23. Klaseng gelingan dari musiko sa menibatan karimiyalo ang lugar, ang Timoking Batangas, Nueva Ecija, Manila, Ampong, Quezon City. This is already an national event because it was sanctioned by the Asian Marching Band Confederation. No, ring judges tamo po, international judges la. These are brass band competition, retang mag-exhibition na po keng dalan, ne. Kilob na ng labing adwang banwang pamag-celebrate king piyestang Kamaru, ining 3 beses sa midaon lang ang tikanining kaganapan ang makalinya, karing-karelang aktibidad kilob na ng mayigit paruminggong kasayan. Ako, Inke Kointeresuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.